Mangisno di sihabuniani Lau mamikiri hasit di si taunori Mekelno di sihabadarani Lau makoribi hapogo sori Tukis masih majujung mi Moro sinukun sudah narong api Nungabo anak muda diratoi Ino apay maraburan ilumi Pohoroi nian hatani jolai Ikotongo sokku no parsi de pami Ina pangitubu Bos marohak dan nalubau tuo Areina Hui ngatoina Imatani pati palimahoni Jainoku Alay soboy no pehu tomos parsine pami Masai parir no peina Gamoluki Setangia konawinang dapot pasaliari Unang besar tumatang isoina Masih majujung mi Molo sinukun sudah narong ambi Nungabo anak muda diratoi Ino mapay maraburan ilumi Pohoroi nian hatani jolai Ikotongo sokku no parsi de pambi Inang pangitubu Bos marohak dan nalubau tuo Aleina Hui ngatoina Imatani pati palimahoni Einoku Alay soboy no pehu tomos parsile pami Masai parir do peina dangoluki Setangia konawinang dapot pasaliani Unang besar tumatang isoina Setangia konawinang dapot pasaliani Unang besar tumatang isoina Iya, itulah tadi satu nomor buat Tokekku ya. Ada Kak Vera Manik yang berada di Dapur 12 Kamboja sekitarnya. Perbatasannya. Iya.